Hombeje ko kwifuriza kugira wa mbere mwiza cyane. Amakuru yacu reka tore muri South Africa. Sifiwe Chabalala maramuzi cyane mwaka wa 2010 mu gikombe cy'isi muri South Africa. Akaba rero uyu mugabo yari umurejande ukomeye cyane ndetse by the way ariko n'umurejande wa Kaizer Chiefs muri South Africa. Akaba rero uyu munsi yamaze gusinya ikipe ya Amazulu. Agiye kuzambara urucaca rwo muri South Africa. Akaba rero Chaba nkuko bamwita rero yamaze kumanukira mu ikipe ya Amazulu kabisa. Hanyuma mu gihugu cy'Ubwongereza FA ikaba yamaze kubwira ikipe ya Liverpool yuko ntacyo bashinja na kimwe Jordan Pickford. Ni part of football yamuvunnye atabishaka, ntago yari yazindutse ngaje bukandagira Virgile whatever n'ubundi yanamuguyeho. Akaba rero avuga ati nta kintu cyahatari cyabaye kuba mu kinyarabunitse, ni part of the game nkuko abandi bose bavunika nta cyahatari. Aka rero Virgil van Dijk biri kuvuga yuko ni hagati y'amezi 7 n'9 mpuze nkurikiye Sky Sport bari kugenda babivugaho. Akaba rero yategerejwe muri Euro ya 2021 mu ikipe y'igihugu y'Abahorandi, niyo yasenga kuzamubona naho ndi Liverpool isezo byarangiye. Hanyuma Thiago Alcantara nawe akaragiza gashoke gatoya cyane kabisa ku mukuguru igihe yaterwaga takre na Richardson. Akaba rero nawe atari bugaragare kuri iyi match ya Ajax Amsterdam, ariko ashobora kugaruka muri weekend mu gihe Joe Matip yamaze kugaruka tayari. We barebye basanga nta kibazo cyahatari yagize match ya Ajax Amsterdam rwose ashobora kubanzamo. Hanyuma Alison Becker yatangiye imyitozo kurana ikipe ya Liverpool, akaba rero ashobora kuzagaruka nyuma international break izakurikiraho, probably yihuse yazaza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11. Akaba rero bivuga ko ashobora kuba yaza akaba yakina match ya Manchester City na afere gukurikirana cyane kuri City, niho ashobora kuba yaza no kuzakurikirana rero tukareba aho yekeza gusirika inkuru nziza cyane irimo nuko yamaze gutangira imyitozo. Hanyuma abasore b'ikipe ya Everton bo bakomeze gushambura ikipe ya Liverpool. First of all witwa Pickford nta nimbabaze na nkeya yigeze asaba ikipe ya Liverpool ngo umukinnyi yavunitse wareva n'ibiki byose ntigeze asaba imbabazi. Hanyuma Lucas Digne ahubwo yongeyeho kubashambura bikomeye cyane, noneho ku ikarita y'umutuku yahawe murabibona ahangaha yahawe Richardson. Akaba Lucas Digne yagerageje kwiba ikarita y'umutuku mu musifuzi araza rero ajya kuri Instagram yandikaho ngo ntacyo ntakoze brother ngo ntako nari nagize ngo nibura nibe nikarita y'umutuku n'ubure kuyihabwa. Aka rero yakomeje kubabaza abafana b'ikipe ya Liverpool, birumvikana n'abakinnyi ba Everton mu gihe Alan yaje nawe ahita commenting ahaseka cyane mu buryo bwo gushambura ikipe ya Liverpool no gukomeza kuyimerera nabi cyane no kwishengura umutima. Mu by'ukuri yarababaje imyaka myinshi, ariko bavuze ati aho tuyifatishirize reka tuyumvisheho natwe nibura gatoya kacu. Yitwa Pierre-Emerick Aubameyang, akaba rero yashyize kuri konti ya Instagram ngo ngamablabla menshi cyane ngo nizere ko ngarangiye ngo tugiye kuvuga noneho neza. Akaba rero yabwiraga abanyamakuru bamukritise kuri match ya Manchester City ko yakinnye nabi, nta gwigize kina neza. Aka rero critique afite rero yagize gute yabashe kubacecekesha nawe kuri konti ya Instagram. Yitwa Mario Götze ubwo ikipe ya PSV Eindhoven yakinaga n'ikipe ya PSV yatsinze igitego cya mbere mu ikipe ya PSV Eindhoven. Akaba rero ameze neza cyane kabisa. Arjen Robben akaba rero ku myitozo kuri wa mbere rero yizeye ku igare kabisa, mu gihe abandi bakinnyi baje mu modoka n'ibiki byose umukapo yenjoyinze kwiza ku igare wantu uramubona ngaha byiza cyane. Sergei Soyuncu akaba yaravunitse kuri ikipe ya Leicester City, agomba kumara hanze amezi 3 ntanabivuze ku nkuru iheruka. Ari nako kandi Mechelen mu gihugu cy'Ububirigi yamaze gusinyisha Steven Defour mangwika cyane yaje mu ikipe ya Burnley mu Bwongereza. Mu by'ukuri byaranze na André rero, hanyuma ubu ngubu yigiriye mu ikipe ya Mechelen hariya iwabo birumvikana. Hanyuma amakipe akomeje kugenda yitegura Champions League ku munsi w'ejo. Zenit St Petersburg ikaba igomba kwakira ikipe ya Club Brugge rero ikaba yamaze kuhagera, urababona hanga rwose muri aka kanya mu gitondo bakaba bahageze rero bamaze gutacinga down muri Russia baje gukina n'ikipe ya Zenit. Ari nako umutoza w'ikipe ya Zenit Serge Semak yamaze gutangaza yuko badafite Malcolm ntago azabasha gukina iriya match, mu gihe ikipe ya Juve nayo ikaba yamaze kwideplace ku munsi w'ejo, yamaze kugera mu gihugu cya Ukraine igomba gukina n'ikipe ya Dynamo Kiev ku munsi w'ejo. Akaba kandi Aaron Ramsey rero yamaze kugaruka muri training n'ikipe ye akazakina iyi match ya Dynamo Kiev azaba hari, mu gihe Alexandro we ntaho hari. Matis Dezit nawe akamaze kugaruka myitozo rero kwande ikipe ya Juventus. Istanbul Başakşehir igomba kwerekeza gukina n'ikipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage nayo yamaze kuhagera. Hanyuma Istanbul rero ikaba hageze n'abasore bayo benshi cyane kabisa, Martin Sketo ba Topar ba Viska bose bakaba bamaze kugera rero mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya The Blues Chelsea igomba kwakira kuri Stamford Bridge ku munsi w'ejo ikipe ya FC Sevilla rero ikaba yamaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikaba rero
yahageze rero n'abasore bayo bose bakaze kabisa, bose bamanutse, ari nako rero repeteguye rwose yiteguye gushaka amanota 3 ku kibuga cya Chelsea nubwo bitoroshye. Chelsea nayo ku munsi w'ejo bishobora kuzaba yagaruye Thiago Silva ndetse umuzamu Edouard we ashobora kuzagaruka muri weekend. Hanyuma ikipe ya Lazio Roma igomba kwakira Borussia Dortmund rero yamaze kuhagera neza cyane, Maguire na bagenzi be bose kabisa, urabona mu ndege abana naha ngaha rero bamaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani muri iki gitondo. Hanyuma Blote Haaland nawe yari yabanje match hanze ya Hoffenheim, akaba rero yaraje kwinjira amasimbura, nawe yamaze kumanukana na bagenzi be. Jadon Sancho nawe yatangiye muri match aza gusimburwa na Maguire, nawe yamaze kumanuka. Amuzamu Roman Brooke yicajwe kuri match ya Hoffenheim, nawe yamaze kugenda n'abandi bose rero abakinyi bose barahari. Kandi ikipe ya Borussia Dortmund ubona ko ibibazo ari bikeya cyane, ari nako ikipe ya Man United nayo imaze guhaguruka mu kanya gashize muri après-midi, ikaba rero yerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa gukina n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ntago ijyanye, hari Maguire ndetse na Nta Cavani ntago babashije kujyana n'ikipe. Hanyuma kwa ikipe ya Paris Saint-Germain bo bakaba bafite ikibazo gusa cya Marco Verratti uri hanze utazaza gukina iyi match. Mount Cadi nawe akaba bivuga ko ashobora kudakina iyi match, na afere gukurikirana cyane rero ni umwe mu bakinnyi ku ruhande rw'ikipe ya Paris badahari, ariko n'ubundi Paris Saint-Germain ifite option nyinshi cyane yashwanyaguza ikipe, hano nta bintu byinshi. Hanyuma kandi ku ruhande rw'ikipe ya Fenerbahce igomba gukina n'ikipe ya Barcelona, ikaba rero yamaze kuhagera mu gihugu cya Espagne hari Catalonia, akaba rero bamanutse rwose kujya gukina n'ikipe ya FC Barcelona rero ku ruhande rw'ikipe ya Fenerbahce. Hanyuma Sergio Ramos rero nawe yagize akabazo ejo bundi bakina n'ikipe ya Cadiz, akaba rero uyu mugabo bivuga ko iyi match yo kuri wa gatatu ya Shakhtar atazakira, ariko Clasico akazaba ahari. Rezami ibihe byiza cyane rero na update mato ya nari mbazaniye, reka dukwakwanye n'ibindi turongera mu kanya.